Mendarat 4 unit di pelabuhan kapal dermaga eksekutif, teman-teman. Ada Pelagos, Lembur, Kota Budaya, dan Bintang Sinetron. Kota Budaya. Bang Boy. Ada Bintang Sinetron. Rehan. RMT Raihan. Rehan channel namanya betul. Bang Daus. Iya Rehan. Oke. Rehan. Om. Channel ya. RMT Raihan, Om. Hah? RMT Raihan. RM. RMT Raihan. RM Cerehan channel. Lagi beres-beres ya. Live streaming, Bang. Cerehan Ya, lagi beres-beres. Lagi beres-beres. Rapikan. channel. Iya RM Cerehan. RMT Raihan saja, Bang. RM Cerehan sih ya. Ya. Ini di YouTube. Mana bisa dia apa lihat? Belum tahu dulu, Bang. Belum tahu lagi. Di Bisnan mengalim mungkin media dia sudah sontak tapi RM Cerehan. Hah? Oh, gitu. Oh, Krishna. mendarat di pelabuhan eksekutif Bakauheni. MPM Kota Budaya, teman-teman.
Samping kita ini ada bus Sembodo ini. Ini MPN, Minangkabau Pesona Nusantara. Bang. Oke, tujuan Jakarta dari Padang.